Опять-таки, мы за промышленность, мы тоже за промышленность, да? У них все общее, пустое. И их задача заполтать. Мы поняли, что их задача просто для галочки нас свозить на заводы. При этом мы ничего, оказывается, снять не сможем, рассказать об этом не сможем, да? То есть они не хотят ничего менять и хотят все оставить как есть, и просто для галочки показать, что по АППК все требования формально выполнены. Поэтому мы сегодня выражаем полное недоверие к этому составу комиссии, где опять-таки нет ни одного депутата, специально они так сделали, который выступал против этих сборов. Они не включили их, понимаете? А из маджисменов было кто-то? Да, было 3 депутата, вообще их 4 в списке. Вот, но там они так подобрали, что всего лишь 1 против этих сборов. Один какой-то вот, который вышел от сенатора, да, по-моему, сенатор. Что-то более-менее вот здравое он сказал. вроде бы. А кто он? Да, сказал, что да, нужна техника, нужны слайды, что за дела, какой-то колхоз. Они так в целом говорили, что есть Их плюсы задача там и так далее. заболтать. Ну, в целом, да. Просто общие разговоры. Но они не действуют. Это время Нету теряем. конкретики, цифры, Собрались аналитики. эксперты реальные, которые понимают и умеют читать. Вот с этого надо исходить. Один говорит про экологию, у нас куча проблем. Ну так ты что ж за чужие деньги собираешься решать эту кучу проблем? Бүгінгі таңдағы мына қолымыздағы бар тізімдегі комиссия мүшелеріне мына бізге былайша айтқанда мына жерде нейтрально болу керек деген азаматтардың өздері автопромның адамдары келіп бұл жаққа экология туралы әңгіме айтады да. Қалай сен автопромсың ба, сен автокөлік шығарып жатсың ба, сат, сен бизнес өкілі ол. Алсында бәсекелестікке түссін, сол жерде енді біздің отандық автоөнім, автопром екінші деңгейлі көне автокөліктермен шетелден келген басқа модельдегі солармен бәсекелестікке түсуге ол қадамда түсінбедік. Олар біз жаңа білмеймін, олар түсінбедік. Мына келіп тұрған мына тізімнің бәріндегі мына біздер жаңа осы петицияның басшысы несі авторы Санжар мырза және осы аутизм периодке қарсы топтар болып біз мына бүгін тізімдегі бүкіл келген азаматтардың бәрін қарсылығымызды білдіреміз. Бұлардың ешқандай компетенциясы жоқ, ешқандай сұраққа жауап бере алмайды, корректно нені. Бұл жерде шешетін ешкім жоқ. Министерство экологиядан комитеттің төрағалары келіп отыр. Замминистрдің өзі жоқ. Замминистр бар. Зампредседатели комитетов там. Басқа да мекемелер зампредседатель комитет отыр. Бұл жаққа көрсеткен кезде получается Қазақстандағы бірінші 50 мың межесіне жетіп қаралымға алған петицияны президенттің тапсырмасының өзін бұлар әрбір комитеттің орынбасарларын бас мамандар шақырып для галочки өткізіп отыр да. Парламентте негізі запрос берілген, бірақ осы депутаттар ғана келген, яғни ол жаққа шектеу қойылмаған, Нартай келмесін, Ринат келмесін деген сияқты. Соған қарағанда біздер ойлап отырмыз, бұл жерге келгісі келмей қалғанына қарағанда бұл жерде бір гәбі бар сияқты.